Sompa 106.5 FM in the morning. Yashisha Jumedia who do be brain, ya debra one pay. Ghana today, ni Ghana speaks we ya pe near the Sompa Rhapsody, Jumediana no watching near the Atoso. Non do pepe near the second service, Jumediana ba. About me and one near the Premtobra Cassia Bononso near the Akaho. It is a whoop radio wutia, a sword, the whoop radio wutia, a swan corner near Sompa 106.5 FM Accra. Sounds so and Oheneyere Apam and so Babaka and Sa. The Bocrata would do a bed just one, yet in a person, yet the besumo, and an opay. Yet a Chedian Ponyanko say one woman I watch for fro atoye. And I busumi sianded the toss what you know me, no. Now no yan ye see June imu, and net toss what you know me, no. Make I say 1st June, a see Juada, make I pa 1st June, a see Juada. Now no yao. And now 22nd June 2026. Ebrano kwa na eko. Ebrenso ye ninkaso. Eti we kire se, nya wo famu sabre ya na ebreda so wate. It is timed. Ebetwam wate ye nka ho saa. Ena na ho akire wo. Ochina emu be ye de. Ena na emu aye de. Eya na de bia sie fi se bia na kire na sika ama. Eti abrabo no eya adane. Ye wo abundant season. And your lean season. Etika hunu say Monday 22nd June 2026. Na meka mo say do bokrata wo do bebre abadwa so ye de bremo na Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubuatin ene ne dom wo mo ka ho bi na edi mo kama. Eho ye Endpoint ema wo yare bia. Dr. Dubuatin ye da wase se wo boye chidom na wo ta ye chie. Endpoint Homeopathy Clinic na no enro na ye Father's Day ejanom da na wo mo ye dwumadi sonko free health screening ema ejanom enipa ebu chini trada ko ye na nyansam ketwa enipa ekogu ho no omo ye ne fiada emeto aso memenda se de be ye ejanom betimi ahwe wo mo mpomuden ejanom ye mamu nyina trinkwa belated happy Father's Day na ye di ma eja bia emema ye hia mo ankasa mo na nyame di kan bo mo wo nyame abodia abakan no ye ne ye ka akire e ba ne ye ka akire eti ye fere bedi wa apam kratia say ye fere bedi wa ta ye pepepepepe nyame di kan bo be ma no ansakro nyame wo be bo be ma no di kan bo bibi awie yo. Ebi so we read Genesis chapter 1 verse 1 neighbor Noah. Or say in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. And chapter 3 no say verse 3 no. Or say let there be light and there was light. And the Lord separated the darkness from the light. And we afraid darkness and night. And we afraid light in the day. Eti abodi ne trotro so sa apam chechire mu an obo wiem no ye se mo we mra o ye bibia wie o ye no de be ma ne beto o se till the land and wo de adwuma ne ma no till the land and wo de ye ba ye se mo mra na mo medi eno ha no apam no se ye mra ne ye medi apam o sound say e make sense true eti na ye nyame abodi e ka chire no ye nyame bo ba wa mo bibia biem obo ba no wa mo bibia biem so what you say be ma de obo no de adwuma hye wonsa ye de obo ye no de ye bremu ampa obo ba no mo nso kura no obo mo no o ma mo kasa ekuma bi nam bebre ai kasa ekuma bi nam bebre ne o ma ewede ne nkasa bebre nam ketwa bi etu se apam nyame bo ni nyina wie ye be ma ne ba ye no o no de adwuma hye ne nsa ba me de o kansa me meboa be ma no ai eti me ye bedi wa ampa ti be ma ne bra me beboa no ne medi ne nyina ye di ba se no so nkire se wo beboa no no nya bibi mo be ye bia boa because oboafo bia na chese bibi kuta no anapa me boa ai oboafo bia chese bibi kuta dem fansa pan enmo na nyame betimi aka kire oba so onko boa be ma wo bra hwi nkuta no da bi dem fa kwatre kwa da bi etu nyame kase ko boa emo o kase ko oba ne nko boa be ma na chese wo di bibi agu oba ne mu e no so onfa nko boa be ma no eti sa wo ye be ma na wo ka oba oyere sha wo ye ho abro mama anope FM new one bia fa sompa ye frɛ no obia bedidi
Ewo Emmanuel City. Ye be no obia be didi. Wa fa Sompa. Emmanuel City information. Ewo kumsadoma se. Kransa. Like serious pa. Demu ankasa. Eti apam ye de ye beboa mo bat bibi kuta ye. Eti wo ejano mo dai Father's Day message amede ba say wo ye be ma na say wo yire pese wo ye bibi boa wo amane kwan na wonye moa wo. Okay. Na ehye ne nkran so no wontimi nye. If at the end of the day no ekoyie ma no a ekoma wa say oba tutu atwire be ma de. If so oba aba beboa wo. Na boafo na hwe nkuta no a eyi Oheneyere apese ekese nso oye it is oba no obeboa no oba ni nehwe ya na de no obeye no de kase bebo kase so eti opeso osu adwuma ma ni nsu adwuma okay opeso okọ school ma ni nkọ school opeso odidwa ma ni nidwa okay ni asre ma no se mema na eboa mo sa no a na wo so wadi huni emfa nkoye ye we gene ntoma ne mpaboa ne ade wanya adwen pa wanya adwen pa na yibo ni aye free so nya baby sia sa because obewi o se nya ne class na nya ne sa o de kaka wa bona mentua ma we yi asem na obetumi atua nka wantua na asase da bi na wanya baby agina wanya eti wanya baby gina kai be ma no oboa wo no because oboa wo se de be ya daache ono tofom a won so betimi aboa no eti se wako school kra bebre asen no waba benye sika bebre kro achen no oba bi wo ha na sika wonya nyane kunu di adwetire ma no hye bibi ase eba sa menye nipa ne boni aye na wo ye oba nso so a memfa akwadworo nna ne wo de wo wiase a wo ba ye nyina aye se obedidie no have ses no da bi se o ma omu so na wo boa be ma no na etimi ko ye nti ajanom ye da mo ase ye ma mutiri nkwa na monkoso anya mema maye monkoso anya mema nokre ma ba ma bia na ne oba ma ba ma bia da bi difference wo ma ba ma bia na ne oba e ma da bia eno nche se wo nsu ba mema ye oba okay bia na babu ma onyim obi ba enya oba na nwane da bi ma ko ye be wi asa onyim obi ba eno ami hu akwada me re ho nya kokodro na se no ya djuma te se be ma na fa ho nyinsen no wanyem no ne de ehwe no nyinsen no wi ahwe oba sa enne nkola tete nkofo nche eno ami hu akwada bia kana sinsom 20 cedis na me so me dim ni ke ba sa me so me sika nso so me kwa ye gugu me feature o se me so me ba asa ye gu ekwan mu me to me pesi mu aya se me di hye mu no me dim ni kan ntin so ni ti afifra gu me pe mo ba mo na yi ama kwa taifaton asuma so me to ade o domidwom oba ye scanner rent no onsa anya de foforo waje ade de akofi aka chen se wasesi scanner rent ne ya je ade na sa wo na ti ko se onsa fa from Taifam Radomi market o me hwehwe sika manya sa o mafie akwada wasi wonya 9 years ne maame wo ya o wo baby Eastern region ho baby na ne papa nso ne papa wo ya wasi ono so odi na ne maame na de na ma sister ne so ne nsena eno amewra ho se me twa na aka be 10 minutes be na me time so am de be program nya san ka me de na ekoma 7 police station na menya baby ni kwansa me de ne tena ha se ne nso ne so to kam de ne ko ho na se okoye se wayira na ko abehwehwe no ho yanyi obi die ye wo ba baby odwagina na ne bagina ho wo kura na wo wia me se na oba no me real ho se me gina ho sa me ba na aka just 3 minutes na time so me pe mo ba mo ne ya ma kula no nya bi nso to na me so nsan kɔ ne maame na danfo na ɔso ma ɔka so ɔnje ade wɔ no hɔ na ɔgye kɔ ye na ne maame ne gye se ɔmfrɛ ne maame no mpa ne kyɛma no me a na me ta mos na sa me kɔ a me ne kɔ enye ye ɔma ne maame number so ɔse onim ne number na me so nsan kɔ maame ne 9 years abema na so oba we am de ne picture be kyerɛ ne kasa nyina wɔ ha se no me ne kasa nyina na me record no nam so nko maame na ne maame ka so onje ade wo no kan chan so pa ne cho frɛ ne maame no pa ne cho se sika na yira nam so ota yira sika o se ane nam se adai o se ya mo soma no mo se o mo gini se si anti mirika ti da bia no so dwane o se mi dwane ti da bia so dimnikam ni kasa enti no onkodu na sika na yira ya reho se me mo nkola o mo ne ko se me te ye program nya na me ra ho na me ni wa akoda no so simple obetimi kura sa akofie mponi na me wo net konti me hwe se owura do me market wan sana me ba adwumem se obekọ sister no because na me ntimi ni na chi enko ho na me so owi a
ya bebo no kura onko fie ne mu no mo na abonten nka ne maame ne papa no wo mote ante onkombe ni sei na ya wo de kura nka ba ya ne sa ensu oto maame yete ensem ensu de nkwada gatemu akwada inam so ne kwa me hunam nim se bia sabi na adwene nye timi ya nam so nam nsu ne mu ye dai ka me fa no so beduru ya na o say ntina wo say me si from na me nante fa kire ha sei no ana me hu so amoa ne ho ntoma go bi se ne kom na ye dwa bag bi se ne ho nam se wo ye dai wonam ha ye dai o si me si ka ira say ya 20 series why na so ma wa me maame na me senti o narrative so me bi san senti o maame ankasa no se debi na me free region Igwa ka obano na ka me nyini se from Taifa to Dome market for 9 years so Dome market na waba na sika na ira 20 cedis wasa won wagye ade na ka so onjemra no na de oka so ngoto na 20 cedis pa ira no wasa won na ti kose onfa nso na akura inam so na ne ho po ye nkola mobo wo ye man mu o nkola mobo na wadam ho na wo so na me no na my yes star me hu de me nya me ho me frɛ obi o ye boba mo ni kura se enka no kura so wo frɛ na ho aso no wo send nsu oto ma me nti awofo no agyanom ya mo take response nti na me se kwa bio ya na me bo na ba so no wawudie aso nyame ma ne baby pa oyiri gya okura hwe wo ma sa wo yire edwane gya ode akura botofoa 3 months kura ba gye no ye wonuane ne enu oho ebetimi ama na survive na hwe wa ade ma me ye kase ye di adwene da chi ye be hwe so anhwa de be kura ye me kuta daily graphic wo ha sei next step summit adopt 18 pillar framework for reparatory justice and I say hu dwumadie no ye pese ye hwe na ye kwaji ye niema ba no o story na ma meru aho ma akwada no kese medwene ne ho pa na me kwada nyina na me ko be fa so obetimi akwakodu fie ena apam nso kutade ye ena ma me daily post yi afi Ghanaian publisher and so publish the chronicle the bokrata no by ena the new crusading guide and the pay war guardian bono and halfway ko or eko Mamimfa daily graphic do bokrata na mra yemi se wo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama dwumadie a ye fe no reparatory justice dwumadie no koso no oji adwenkyere ene adwempo kwan ye befa so a ye niema akodi abrofo nsem ye nsabetimi aka na no mu kyerem se wo mu di nyina so be ye dunwotwe bi apie de aba Child Rights International de futu ama batani ahwefo se wo ba enya 17 years restricting access to social media say Canada for aye yenso yenye say ene abatan ni busy ni ntino ya no the phone and the tablet and ya say be obenya kwan na akoda na hana dwene but edie no wo hwe eno no important thing no phone na wo dia ma na edie no wo hwe say wonya minim say enya de bia eden monitoring na eden pa anaso obatan wakọ adwuma wa ba wo pese wo da na akoda na wo pese wo ni di agro but I say make it time kakra eni ni di agro na wo wi a wa ma na adwuma bi homework bi na ne na ye abatan yo ne ntete ne na fo na ya obenya no wa na dwobe se 2 say enko bobo oba no da ye mobo 2 am obenya no so say mobo ana as say sabri but so wo monso a wo ma wonna obenya no 2 am say daddy sorry me mobo ene pepo obi ontumi na ntino ne ade obemo wada se mo sa na na bo apa mam ye fira rewo ma ba mesere enti o se o mu kyerem say yem restrict social media access for children eni kwansa akoda keto a onya 7 no o TikTok o pede wo ho on Facebook YouTube won restrict uja no kra say ya na trebia me Christian cartoons bi market one say ya no won hwe wan me monitor na won say askepo foforo beba se data was on ah bo say askepo ko ba bi nti say wo monitor na wo mu nso na wagye afri nsem na wa ma ne book bi na wakenkan ebe ye din say wo ba no wontimi nya analysis na dwene because ye sen kwada no mu swasa no mu brain ni swa na no prof be kan say o mu swa no niema bi a o capture no say nye papa ebe ha no because afena ne brain ni e develop nti de wo de man na e develop na e den ya eti ne nkwada bebre wo gifo na no ho pusei no de ne say bobo fom na wo throw tantrums ye serious thing akoda bi o ha 1+1 kronim say 2 ye serious
eti esese social media na ye na make abata ne bebre nim se aye busy but your responsibility say obeboa wo ba no na ne ma bi wo ha wo ne na homework ne ade fi adwuma kakra kate nso mo bo ne nema kache ne se onchro 1 up to 10 mawo etere bia nanu me kache me ba no so onchro 1 up to 100 na me paper to onchro 1 to 100 ne nyina be keep ni busy no correct so one man the word bi so onsua one man the verse of the day bi so onsua Deuteronomy chapter 6 verse 5 but in the verse ba kono no man na recite it otia no man like eye kakra e o man na man na read a cho na woni ni read bom no correct eboa ne kasa eboa na gene no correct pa na mom na yese phone no na phone betimi atete obama na ma me phone no de oye no wa je ntete akusuku wa sua hunu ni nipa pe na wa ye de aba enti ma aba no nkosku ansa na mpo phone wo be use o enti Child Rise International de say photo no aba apa ma me family ne ensia na Cape Coast nso ene Summer Boy submerged ensu afa wo ne nim se enkran kon aba se de ogwa akropo mu ensu afa ba bia ne Summer Boy ho nyina enti ho asem no eda ha monto so na mo de tete na no kro obi post to nkran san se de mo nkran amosi mo nya ne yensu ye nya bi na me se de o se flooding no kaza flooding na ya de papa aba monto so na ene anopai the new crusading guard ni wo guard na akire wo de adaje Mahmud Baumia ne mfoni aba abetoa na pani a wo tene nchen wo mu de wontira se ho pe Baumia's boys urge him to stay focused, resilient amid growing political attacks. Enti emfa hone ni ombetoto aba ma wo mmowa won kasa wo de wo hwe nanimu ten wo hwe stia no enkutem anopai ene de new crusading guard abokrata ne de ene no was adwa Safo's vehicle shot at gunpoint kratafa to sudu on de sa no wo twere no eno nso ewa ha afa was so ede yewra brana champon kwodi hyemfoni aba betoa eno wo se won de obesrada sei sonoma adaji Mahmud Baumia Dr. Belbo na moyi no enti wo mu nyina nta na chi sefum se achacha etim na ntwe echi na emaso na ni suade hunu no enti memrem anopai eno de new crusading guard abokrata wode ato ha ye boso ede ama yetiefo na sade ayo no manyafa gadi ma post kuma bi na nto anya me ho ne daily post de abokrata no daily post de yewra na Idrisu wode ne mfoni aba beto akiri eno wo che over 312,000 tertiary students and no fee stress policy no wononya esomfa so na no so say wo mo buy 888 million anopai krata na twa e de aba wode kane do me kwa benya emra se bedwani ye awura asara adwa asafo ne mfoni da ha we de ye bra na wo mra se bedwam na wo che se gunpoint eno ne ye nura tu a etoi ewo akofana residence ho no eno daily post aposu ya wode aba says Eden Group signed strategic partnership with leading US company to introduce advanced biological agricultural solutions into Ghana. We the abrofo na wo hai na wo mo ene says Eden Group wo mo de won session krata ase se ebeye ne yede abefo nimudie ewokuyayom ebeba wo man Ghana mu ama emfa ho ne se de asase ne beyo ebetumi adua ne yetumi atwe sanse baabi wo mote abo so nso wo mudua atwa edi bi kura ba ama foforo so ema wo munya esomfa so na mawie daily post de wo post ye no anope ma memfa the Ghanaian publisher na fe wo ba pamrem Ghanaian publisher da obokrata ede ora bratapia sade ma meka no no a wo de ho nsem aba se minus no online threat enti na nkura no timi bi wo ma no wo maka asem bia akure kuma ba ya bobo nse afi kura no wo bo no fo no wo no aka cho se wati group se wo pempena bra ho we papa mu ni enti wo se ye bra wo mo anopai the Ghanaian publisher ne de eno no na suna manyoku no na wode ewura tampuri ne mfoni aba betoa wode ewura yindam so mfoni aba beka ho ora Aboagye ja akonhye wo mu mfimfini na wo mo se enya akafiafo bi amonko ene eja ne monum nko na beka se wo mo tai ewura ja akonchi wo no nso eta wo na chi a anopai edaha na publisher de se de etuo no esika adwo asafo aso ntirim no
wɔde ne nyinaa mfoni aba abɛto ne pensia no nso a apolisifoɔ de bɛto dwa ɛwɔ yɛ kase ɛbɔ so sɛ wɔn ma so wɔn pɛ akyi no ɛno nso wɔde aba abɛto a ɛno the Ghanaian publisher. Apama me for the Ghanaian Times the Bokrata no and to us na senior ma me kan no ban social media for under 17s na chese we say no child rights international for one hwehwemu ya one ma ye kyerɛ sɛ akwada na sɛ nkwada na aba no da ko bia no one man spend the time kura no best 7 hours online na wonom enenam ho emwa wonom adwene nyine te sɛ de ma me Akosua de mu nkyekyremu abantimi nkomo pii kratafa to so do mienu na yewura Mr. Apia wono na ye executive officer ewo child rights international ho na senia kratafa ye to so dumiensa enso abona mane na nwomasua so afo ye Haruna Idrisu wono so mfonyi eda hase nom na ma me na nsanya da SHS fo no wono mo twere wase nsɔhwɛ no se wanya ko senior high school be toja ya bankrate ne mo akwada bi ono ne maame se wa wie school nti no obeche ne car. What do I need to some of the senior high schools na ebi kokoso any sika ne ade a de man kwada ne say ye mo mutirim kwase won ma ya ade awie senior high school na bronkuma egu nhwani mpo ne na etikuma kwado na be so abribra ene aso no ne bekum wo mu ene gtech fo hu ne dia yes akwada na wie SHS no the car koma ne say ukoma no congratulations say we wie SHS na wase basa entimemwa akwada no wo mo ba no kwada no bedwen so ene bi ko school na me ko se me ko wie ama me maame abebo mabaso ana so be ma mitirin kwa achamache de na nyesa bi okodi ni de wa hwe obefirifie na akwada no anya afeina akodo wo 17 18 a wo hye brase na wo de car ekoma ne se wa wie SSS no deserve se be ma kawodru ai weye ade a ye de ehye a akwada no fa kanko university o shane techo no na won komo nhye kwa resource no pomma wade kwabu obi ba so a na resource no kwa na nye yo China resource no kwa amra na fa mani tin kwa kasa wa ya de na emom eno je se bi okọ university kra no ba ena bi a obetimi de akọ asori ana so obepi hwehwe ani mu itimi de yakọ akire o obeba na computer atu na ma obi awie aye SSS am se wie resource ba e ma hu se wonya company ho obeda de kana keke nti ye de komano na eja wasesa ne ne ma aguma ba na no na ye ra na duru se ye ntran fo ma na ne ye kwaye sem bi se nya de on beso so enti no sune de emu adie no mu ni nkọ de atwam no na atwam de wa ani mu na dọọso no to obehwe no mabọ ho ba nti sa wo ye owofo a na sa hwefo a sa hwehwe ani mu de no twa so na nya de on be makwan ma bibia sa so etimi akoso biem kratafa ye to so du mienu so no Mami Jane ya ono ye mampanya be de akire wono so emfonyi eda hase no chese aban no ya de a wafa de ato ne ho so se emfa woni de besie bia no obehwe amo my Ghana ye sika sam toto ye no egina ye na timi aboa ye die kwan so adehye ya wonom ewo my Ghana hase no ne wo mu a wonom ewo amano ne we say Canada memu eno ne Ghana for adehye bi kohia ya wode ensem no etu dwaka ne dome kwabenya no hyebedwani maame adwoasafo maame na asem we say na se ne nyina ne fa ne papa ya wakem apostle emeritus kwadwosafo wakyerese na wonom okọ akwa asore no Kristo asafo no wo mu akwa yi na nsia na emu ena already no so no na wonom aye san hyehyede no wo ho so mo beye ena maame adwo asafo ene policefo ekoye adwen krose osere wo mo fa ban anase tabono koto so esanse amamra mu anase amamra ni amane kwan so no wo se wonom sie papa ne wie no mo ko bie ne nsamanse wo so a no mo kenkan a eno be hu so wasemesi na wo se odi ma de wotena makonwa so anase okita makofena mu na wono mo nye sa de na sa asafo ne bi ebinom wose kakra bi mpo ena yes ade na police fo okọ de bana koto so mo ko ye se wo mu so tesa no o mu ko ba bi foforo na o mu ko ba bi foforo no mu tri 80 wo mu akọhwe de ekoso na nka wono ma ye de sefata na se yesi odru ba bi e ben ne papa fie ho a wo kwabenya potem ho ano ena security fo a wono masafo ne ma ne bi a wono ma bo aboso so mbe ya sa de no yesi o ma fa bambofo enti o mu nim maame adwo asafo ne ka enti tese odru ho na wo ye dru ho na no mu sa na etuo ena omudi gu na no mu nim se
ɔte car n'akyi enti sɛ wohwɛ ne hyɛn no akyi hɔ na ɛne ɛmoba dodoɔ na bɔne car ne ho entokuro wɔ hɔ na wɔnte akyire enti omo wie ya omo toto animo de no ɛna baako ɛkɔka ɛyɛ naso akyi wɔ ne kɔn ho saa ɛno na gyese na no kwasi ada na ya rehosɛm a empanyimfo rahye ne de ne kopie mu ɛwɔ ayasabe yɛ kasa de maame ɛyade ano one the fashionist was about the Zara man oni ni di nkita ho according to source no say oni ni di nkita ho osebo boa na mesomeboa oso oni ni di nkita ho de na ekoso bi osebo ye asafo ne ba enti wasa asafo ne maka kra bi na kyese wonom ye de eye so mo ye saa de na adwa asafo kwa akosi ano kwan se ne papa sapa ya wo twato ho no ma nipa kakra bi emebuso nti no wo kwa omusa ne yetogu no ba ye se de yesi nyame adom nti no ade a ne ho a eno ho nsem no wa ha se no ma menyam se kakra ya ebetimi de esi apoma bobo bi so em kwantan so yesi won IGP a deploy police officers so mo nkɔ se be ya komu ye ne asomdwe nso ebetimi atodwa abamfa number ne tudwa na etie formra ahoma ne 0260196064 0260196065 0260196064 0260196064 na Brian Champo ese kan on hold fire okay wasre no ada na won ya swindue ne nkabo muntum se de be na wosono ne nkabo mu no bekoso atena we chronicle yo I Father's Day nkomo yi dachi abroti ebetena se di nkomo sei niema abana onkɔhwe na akora ne nye ne ba no DNA no ehun sunsuanso na no odin me de ya na papa ne ye memobo but nkora ne ye memobo mo akwada me nim se me papa ene kofi papa na tete me ya me papa ene daddy ebi at the age of 12 years and answer 13 years na yakɔ fine out akwada no onyoba nti akwada ntimi mfre akwada no hwan onim no abrona no onim no akwada no hwan no onim no onim obia but the moment abama de betise akwada no nye ne ba no otan akwada no otan ma me ne san tan akwada no but akwada no waye dey mesre memma yempese beto bema bia o yempese odatelam te ade ne beto bema bia ne asre ma ne se ni nokore ma me ne ma ne mo mesre se mpo ekoba saa meni akwada ne ma ya wa fam de odokwan ya na ade yeye odokwan so akwada ne di onima yewo papa ejanom yesrem o akwada nya 18 years afa ne wa find out se wonya wo ba wo se mato na twene akwada ne ho na onim yenhwe effect ne ba nkwada ne so no yese bibi sa beto ba ma bi nti no na ye ejanom danti na me kan yade nkomo ayebedie ne mom ya na to mema no sen beto a yesrew entan akwada no ana timi nso ba beto obia nti eto a na wa ma yenkomra na dachi yeni sankomo yi hello me ba so me na me kono awrobon yenko ma me pa jo ho ye de nyame adom yango po hira papa apam dada obrempon jari mi nipa jari ana adwa sarabusia fam wo did ho nyina yango po hira papa mam happy Father's Day ma Father's Day o me mam happy Father's Day o awrobon yo ya me hira o me ta cha enfa nka meta ho yen tate yo Greater Accra Women Organizer na wo mi Akosua wo so oba na wo ma me ne bodwuma papa ba bibia o nya me hira no aw na we me da ho ka pepa ne kura aka wo charge akon national chairman I say fatan papa ono na eko god ya tarbedi akon godo ana me papa bra champon ba bibia o nya me hira papa ba wo mi nya me hira mami yes the free kaswa ebakra mami ekwane say asay ne de yes samu station no aso ana minister of road the one otia yes no o how dia bre o kaswa kwan no udrum ala johnson ekwane nyina tutu udrum da koma johnson ekwane nyina tutu udru atala ensuota na nwi atwa begu kwan mu o how just anemi si mu 4 o'clock then madru kaneshi oh how na mani e fam no yes road minister montwa my last one aye hospital Akufu
Medan so Urubon 0260196064 and 0260196065. Hi, Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, Yes. Matching for you now. A tear for you. Yo, Mama too. My young for your body incoming chairman, and then my young for how cushion income woman Hazana, which is Sabo, or bad Kitaka, Yaganada. I many things, and say, Ushe Abia, I see a draft sapo, then a bush and for so. Let's say, Nipa, Minquire Bacope, say a bit matu because of 2 within tea, a pony up penny paddy, and your own pension. The common in the Giddy said you so tall. The Giddy is a gun of women who say you so tall. The best ceremony penny if you come to do, Nasa Ufi, Odoko, now vaccination, or if I say Odoko Arkasa, who say Alopa, ya pray, just say, Yamani Passa, the name to Mamfort, yeah, to Kumaka, Lebian, no binding with 2 animal. Ushe hospital, Nano, Ghana for being called one, trigger for 1 year. The Giddy say, Ubinima the cassette, ye, and he said, Ushe, ye, Akosua Ben, and Ampi and Yama, you share social media, ye feed, ye TV, it Ben, and people for about 8 years, ye need to one, and Cassania Manabiku war. Mumia for Adia, ye, Sanka, ye and Cano Quencher Ghana for say, and you back, ye, say you cry, and some clean court was so many Pahotono. Medan say Yaya electrician, Yana Wachi Abusian phone in Amaye. I have Sompa 106.5 FM Accra 02601966064 and 02601966065. Hello. Hello. Mr. Nokrasani. Nokra mi enkwe. Hello. I'm on my door. I think for this Hey. Nanya me Orobomba is some kind of Mamuna Happy Father's Day. Mr. Nokrasa, happy Father's Day to you. Thank you. Mati, Menko. When I go for 5 you there, 100 and something, Frank. Medasi Ego. Mamintia, and Memory, and I'm checking for stuff from Manabasso. I'm telling I'm the king and keep good at the internet. But I'm about for not so national rights. And I get to see what no conventional organizer. In your quarter down for not so called the national communication. A brand from me and cow. I'm telling to say that a payment. Okay, a like a man for a wine, young company and your point. You're the now, you're bonfire, about when you focus, our dear big push. A private on around me. The young woman with some of what I say. 1 ministry now about 21 billion, no, we just go on. A crime ban if I don't know here, you would just can go. Probably, I mean, 70 something million every year. I'm good, no. First, can go on just I told you that. And first, can get in the meeting for you. I'm about to open the coma, area. When you are going to come at the cool and the few of no food, you call and I'm in the Bosnia. Our everybody can the tone, or you go to Medas Nokrasa, or Tam Noason. I hear Sompa 106.5 FM Accra. Ghana speaks a Brenono, our Ghana today, Jumedian, so 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, Eja. The battle of Frankinaro new Dominion Mayo. Dominion, Miankwe. Mamma, everybody's Hey, Dominion, happy Father's Day. Thank you, Mate. Me a responsible father. One wish me and Nay, how, Mate. You tell no pa, chop one in you go, Oh, yeah, the pepe. Mo, I dear Akosua, Nyamisha, or Jumaso. Now, Mounyes Cabibre. Dear would dear one quadano, or banner life for Munina, and Mamma and Swaba Bibre, Mianco. Amen. That's what Banco. Amen. Because chop one away, Minia. Young upon the mind, I want you. Yes. Mammy, when you're Mr. Brown.
policy commission CEO. That's the CEO because some party even is super ready there. On funny agro, Michiana no pay. And I don't make what we now, for instance, it's our mind. One of the ideas on the minimum in phone. Head up from our memory there by now. You could see no. You are the can you see no fun. It's every idea on the minimum. Don't make what we need to organizer. Do the two. Honorable John Lakabo. On the identity for me organizer. Because more than what Mobuno don't make what we know. And so, you be money with fears than Yadam. Mammy, you empty before. No more Kagana, Yakway at the one. Not the other shepherd for no. You had a Nekufu name, former road minister, Ebeka, a coin on my Ghana, Bakosimu, Dr. Kwame Komakura, Mukota. And then you wouldn't some to Fanko Road, Emma contractor went to the Guamantia. They told contractor me die, a woman didn't Made us say a narrow Yana Wachia or Yereno Menina. Happy Father's Day to you. 0260-196064 and a 0260-196065. A higher Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Oba hima Akosua ago Aboagye. Mr. Mwakwa Aboagye. Mpacho ayonoa. Yo, miankwe. Napai Australia bi encounter wapam for our studio. Yeah, that's it. Na mefa apawo so enchia eye incoming national chairman papa Yura Honorable Boakye Ejako. Obi biela oye MPP ni a ope party ni yie obi a o se etoba no be national chairman ewo epenim normal pelpeliye ni inkabum be party ni Yura Honorable Boakye Ejako. Every friend you support them for mano, na party and can enquire in 2020 election. I mean, church, I told them, come and pay so. Many about and again, year and kept was a whole year, and never dear in Sotoka and go home in Nano, and a whole year like the amount so as they amount for Nema. And this year, a memo with only incompetent, super incompetent, partner say, mobile. Every assembly, dear our machines were also would ye trains anymore. No more pen for you get a Mutiomoka. Mobile mother, you want to I know the Almanian Punto a yam, no bottom and a yamu. Miami yesterday, I can't say me say. Send the body for a dear man swap or money is here opinion. And in any manner, I was going to have now. So you can afford a get ashy amount for the Bugo. Medasa na Mwakwa Aboagye Nyame Nhyira 0260-196064 na 0260-196065 higher Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today dwumedie na wutie Ghana speaks a bre and answer no. Hello. Hello. Yes. Good morning. Good morning. Happy Father's Day. Midase papa. Na minua ben mesiani. Akosua ago Aboagye. We Unia Bema Felix Bell Ahinkwa Yilo Krobo. Okay, Felix Bell, miankwe. Without it. Kwamana kwenye idea Mr. Mamicha the incoming national chairman Honorable Boakye Ejako Sanya Yakano delegates Edruba he party ni idea any entuma papano. Na Mini opening Felix Yaudankwa West, incoming first vice. Eric Nati, Greater Accra Regional second vice, Michelle Papa. Now, many Union NDC, and I say, call it Emma NDC before Emma and Casa. Hey, Emma now more position. You can say Mamun Casa. You bet Casane, you bet Casauchna. The BB Koye. Nasa enya ye be try adwen because mo can say ye nye enti ye mfa to minimum na wo ba yes anye mani nyina enti se mo ba na se bibi koyi a mo si enka ye no ntum ana ye nye Ghana fo ana democracy na ye kan kan bi ma mi kan bi no mo ba ye mo be twemu ana se bibi ko so na se enya Medase Felix Bell, ya na wachia dishi nyina ama ye 0260196064 and 0260196065. Hello. Mr. Akosua Papebi. Yeah, Bemena. Yo, Collins miankwe. Happy Father's Day to you. Why? Thank you very much. Mo. I'm a money for you to say Omuchia Papa. Yeah, that's it.
Anyway, you mapa, oh, yeah. Now, Matisse and Anamuako say, you see, and Anamuako de Aboagye and the Camodia, and Yanama. And maybe at the bar, the Anamuako be free at Ipia Bar and DC. They come with the whistle, market on the wall. So within a day, Aboagye can do. Other can do Padia, no wonder. Whatever in DC, mark my way. Namishia. Let's obey me as a anytime. That's anytime. oh, and I know more could when you say. National organizer and a Kojo Dankwa, incoming national deputy communication officer, only the host of Accra FM, Nana Utudako. Share the Biamica will see the case to say, oh, people who better to come on in a town full. I think your domo. It's in Kabiyami one more pass and people call a fever. No more place here by way. Every fair to the good people of this country. And then I know was 1 ton. Akosua do about Yamresu. 1 ton. Now you 96 million. It's Chicano. 9,600. And now by way. But it's 6,000 fat. What now, Mamma Papa? In the corner of Oyela, you need the car so a moment. Let you see. What a cook. Kufugano, lay 1,200 in that President Mahama. 6 8 9. Going up again. Every 5 kilometers to the top. In the 50 city, Yakasa Mamo Papa, and only way me, I was see a canal Ghana for 1 year. What I say? Lay a twasso, I'm a Ghana for, and the Yako Bosha Sass. So when you can say, you break it to the good people of this country and a better 2020. Medan say yan watch ya this year nyina my 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello, good morning, Dr. Good morning. What are watching here? And the chair Dr. Baunyaso in the chair Aboagye Jako down Yanso Arepe and Akosua say you could do many more I would know one charge say yeba let's say bia obi kasa na who ba na ba ka cha ni say wo di ba compare say we ka sama no pay road asema ye ka da Akosua so wo ti ka so ho bi pa na say ene die de no compare say na ma adwani dia ni wa ka dia ti ka so kon so ba na so aye lecha open the point to be ne go consider one cause obi betumi je obe 2 hours ka ko ngun yebi wa sa ko tra ka mo ansa bi djuma okoni ye yes ye ka u ba no be jano compare say ina MP project so jano ba ye entity to subie entity no so si yes wo djuma anya hwe ina wo bro so galamse ye ba galamse be fight galamse ye be ye be na to gana parson ni ya to mo na wa ba ya to mo na so wa ba wo de ye ka also compare during MPP chance MPP was MPP was to MPP who know who was on the Yaka. Say, it is Jen and you know what you who went this or what is was on the Yaka. Medas of our watching and watch ya this yama 0260196064 and 0260196065. I hear Sompa 106.5 FM Accra. Ghana today, you media yet your mind moon summon a brass for someone so much imagine. Your friend Ghana speaks. Hello. Hello, Andrea. Yes. Good morning. Mediana Nana Kwame is listening in Boy Town. Yo, Nana Kwame, New Boy Town, Sompa Mienko. Happy Father's Day. Medasi and Tegusia. Now, by the justice, there will be a mission and other point. One man, happy Father's Day. Ye dear Konya, or national deputy organizer. Najuma Dia Wayo from 2024 may win power. No, it was a fantasy. Didn't do pushing a mana or ba. A bit mama, the dear Kuye. No matter you were the grandmama, happy Father's Day. You were sitting Kachana, a church. Now, my command, Macase, Auntie Kushaka,
why you home by the grandma. A quarter 1,500 Nama, a group of dinner is so will be coton your bed 10 a year. None in so normal to what you are going. With you in next year. No, you don't want a day. You will go for the pencil. Don't have been taught and have more 5 kilos. They are much to be my aim. That number 1,000 by 1.5 for Nadia. And the euro John Drummond, Mamma, not by Papa, and a Nebula, Manaba from, and no kita 50 the growing a bit of. So I said, every time your money, you promote more Amatima before no one way when you're so fast. And one and then come on 1.5, and they say, okay, 50 or maybe. And the chance when you're so fast, and now get the 4 normal cockran near my baba. On the one we can add to 1 day, the $100 name move. They say 6 months, $1 and that's it. Yeah, that's it. Yeah, no, check Washima phone number 0260 196064 na 0260 196065. Aha, ayo Sompa 106.5 FM Accra. Ghana speaks Ibre and also no hello. Sompa hima. Eben ye. Uni munyani bibi abo body. Nyami gusu eshira ye mintie wanope. Happy Father's Day. That's now, so Ghana Hana is a bear man at all for worry about a bear man into about months. And then I'm off. Say you say it's maybe or buy Oh, Nasa Aboagye na Aboagye na yemi kunudi. Aboagye na yemi kunje be madi. Yemi say Obano for worry. Na so obiti me pe obi asam na ode ne din ato ne ba ode ne din afọ obi din na ode ama eti na namu akoso opemasem na namu akoso opemasem na ode me din aka ne din ho a se nka hwe eye pe na opemasem ene onya amamre no enye se yesu si se na onya amamre no na nfreye na wa bogya ne na ba be ka ti ti ne ru koi ode ebe mami ti o mami chia Oracle or Bahat GS, they were greater Accra, General Secretary. No, a week organizer, lesson, Simon Samusi, or one in the by so little while at Apple GS. The better energy, let's say, maybe a man cassette. Follow who knows you on Aboagye, Chiawan of payment thing, and our chief of staff, or such a and incoming chairman, and this is the local thing, Mr. Usman, who says the door. Nyaba na namwa ko ta mo power no o ka ka che NDC ko se amamu nye ko so no so kata woni a so what ta na ni mo ya gauge na easy a brometry e be see a class ni kwa na 1,000 to 80 to me e be to kabina anate the market that is 1,000 4,005 ye ko ka che yense because you near fra ya kata ye me di ni do mo mo papa and let the same Bruno e kwa ye to 400 on the catching the name of my so Feria dia Bakata. Yanka MPP coming come on to by a catch up and let you see and a more yet MPP to some of the Medasi Ben Medasi 0260196064 and 0260196065. Me funny pamiensa. Na me dia frɛ for na baby. Hello. Hello, Akosua. Yes, mami ni. Auntie Maggie ni. Auntie Maggie. Ye wa kafra. Oh, then. Mema na tu. Yo, I no pay my menchi Sompa nyina. Yeah, that's. Happy Father's Day. Yeah, that's. Nanti mi amura nchia wan ka be ya me ja. Au. Akosua mo bodu na nyame nsira mo papa. Yeah, that's. I can come and go day. And come on papa ne master. Oh, and I'll pay. Then we have that do us for baby biara or the rather fan and fan can. A wire wa can. A chode beer near Piumuni. And Kalana didn't she? The bed to baby no. Naba could be a 1 year was sorry, dynamo than ding. Make papa will touch your hair. And next back one on you will not say free you and see him. Oh, and it's a watch it again. And we are so better, your papa playing any of my wolf. And to walk back. Now, new near no one and I and come home. Nanka, I come and more catamo pathetic crack. Now, what dear? I didn't know what dear Okokuni about copy I did. Oh, and I didn't want to hear more bowl. And my own MPP, let's say you rat.
Canada compare kwa Japan. Mr. Anderson can anuntum. Na ye ka obi a wa benefit you MPP mo papa pay. Contract ya wo nyama na yire ni ade nya sika ketwa. Obi biara ni wa contract ye ka se wo toilet work la ye nya bi. Adan na wo de oba so see ye naked and na wo be ye say onkwa na wo wa no aye de kasa. Kan wa no tum. Po amokosi aye nyina wo bi aka na no atum ala ya ka na no atum. Adan ya best friend no. Wama jobre mra ana ya besire yewura mahama ekwan ni nyo ekwan ni nye aduane ntime manu ani nyina aka nkurase eno nti machine na nanka ya di di kwan so awon de akoye galamse no onko samra mo so mo de share green book mu fe mo ya Ghana kwan nyina e ba ne san ana kwan ni nyina say ya mo bona na do so bo wie antimagi medase antimagi medase aka frefom ye no hele e ba cho mo so na mo twenden ana mo tuma ya kwa no green book na ya no ya AC 2020 2016 ana mo ba 2017 me pa to na green book no ewu from 2017 up to 2024 mo tumi ya da kwa no ene edwan tumi ma wo e da mo ase ABC awo kasa free abede ABC the free abede me yenko oko communication officer asha for mutumano amama chubu for deputy communication officer man to ama call it a one biom e trobe academ me patro mutumano ana pon katamanso deputy communication officer aban almighty mutumano ana ya wuza organizer our way sun concert na fresh kb awapa we system ya very Charlotte pa tema west woman organizer mutumano ante me patro me ka check the Japan say on course enye ni oye no ye pe mo njai na 2027 no say June no omo cash you before no san ye pe no because when the Japan attract him say no in confer my boy for because mama at the papa and on person the anya egu mama eduani e to pray e tikere die kusu ya nya oye ye pe papa and Akosua aboti mimao happy birthday. Yeah, that's ABC akase free abede memfa de otwa to okra. Hello. Hello ma'am. Good morning. Good morning. Minu abe na mehia ni. Me Isaac ni katestama. Isaac kama sama Sompa. Una otwa to me enkwai. Pato ma. Kaka mechanic enter enano ko ya de na meta. Equino a amasama ho a key casua honey. Mama, a quamu yen. Say, and my Yamatama there, if you casua there 45, if you do a masama neck of 1 night. Mamma, would you make a foul of the day so penny food, dear, or more when you call ear pie on my head. Just I can't have ever said, Pia, a quamu yen. If you can't, I tell my penny says, your financial Amatama, two Amatama, what's you know, Copacino, who did not charge them in Yaya. If you are down my intelligence, Mopedi is the farm and poverty, the masterman. Nyamin son kan ho yeda se chiama samanfo nyina atiefo hana yede afrefo no ebesie e was Sompa 106.5 FM akrana endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten se memo asonte se bra na wonfa homeopathy so nsa wo yare ebeye endpoint e de ama wo yare ene wa benedie nyina enti wo fa baabi e na adwodwo se ebi a wo de hie bi e dadem mo fa ne bra ya wa doctor for ne nurse for mo de ne be hye wa hye no e de na fa physiotherapy massage na hodo mu kopem se ne ho beto no na wanya kwan akwakoye wadwuma eti yesi adwuada yesi na wote fofrom endpoint homeopathy clinic Dr. Duboaten se bra na wo hwe usesi a na ma won so wanya hoto na wakọ wanim e wo kwampa so eyie endpoint homeopathy clinic ni ayaresa papa ni kronoma boahia eho ena ubenya no ewo kumase ena wo nkran so a shell signboard spinters kwano so wo ye free scan ema mema mo prostrate no ena wo ye oban so a wo de mu so wo twa ahwe ama wo sere bia bibie ya beda yie premature ejaculation wo ye obema one wo yiri hyiemu a sesi a kwantuo ba ko a yetu nko ade wuduru ama saman a wosi wasi obi a ye kokumase na so why na troka ana say wo hunsuo no nkwamo no wo fom eti ye friend low sperm count bra mesrew enemrem onkasa wo low sperm count ti be ma wo hyedem a wusun ayede bra endpoint yemfa wonto nuru so he o yire bewo ahenasa
ama wakoma atɔ ye mama wokora bɛka sɛ na me se mepe menya aboroso endpoint adawromenti liver mu ɔhaw kidney mu ɔhaw ɛna kidney stone ni ade fabra endpoint homeopathy clinic na yenhwema nerve diseases wontini mu wo south ne ade doctor fo a mo abia o makɔ school wo akire wo mu nyina KNU University graduate fo nko a wo mu kɔ KNU University kɔ ye herbal medicine no wo mu na gu endpoint ho no wo mu ye adwuma na wo do ultimate sampa adwuma na wo mu te ase ankasa endpoint homeopathy clinic ni ayaresa papa ni ntinye ayaresa bia keke wo system no mu for over 18 years and ye bedi 20th anniversary eti bomodi answer endpoint homeopathy clinic no wodi wani be chofre Dr. Duboaten ono abefa e wo mix o call obefre wo back e 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 endpoint homeopathy clinic wayara safie eno no wo kuma se se me kan no krono mabo ahia enkran so spenters kwan so bebre fe no shell signboard no ena wo tema community 23 ne mom sa wo yira wo kwan na wo frɛ 0244 867068 ana wo dem 0244 867068 na enoa no eti Apam Dadaa ene aberwati a momfa de ya kan so so maye na yemfa Sompa Rhapsody emrantentem ma memo sade wasi aka endpoint no enoa no enti wo ba ma ko na kokohwe ho wo moduro ye nton drugstore enti wa ankoho a ayaresa papa na nya de a won seka na ye ma waduro nso de a wodi nsu ne benom nsu no ma ne nya nsupa kasa na kira mineral water anopai eka ye ho kane ne yesi nsu ebenom ye hwe nchen ene wa hwe nchen hu se ya twere ho kasa obenom typhoid obenom awi asa konya yade foforo back hospital wo ma chipe no wo na wo ma ye kan wa se mi ba bia woto nsafre ho a wo niema ebeduru wo nchen ye wo sahye mu de wo ntwanketwa adantemu ne akese de ne wo dispenser eno na pensu ohia no wabu pensu nwuna de achele na wabu no 0206 469430 won ma homa enno wopese wona Sompa etokese mutu anamon na de woton no amansan hunu Sompa ne ye boso a sabra ye kese 90.7 edankransa life sabra na obi abedidi Emmanuel City wo ededam no nti wono ma ekọ wo mo eba wo mo ebofie nyina nso tie uduru 101.1 edem takura de 103.3 ededam ho enti edem tachima 106.1 FM no na kingdom nso edem ewo mfimfini mantemu enti wo ton wo ha amansan na bedi wo mpabro ye be fon ne sebrato ene Sompa nkasa 0531 886 216 0531 886 216 so no to anka na mpesa mba office traffic acheme ni nyina to atwa eno an se wopuso ahoman na de anka afi na abebo anan aba abeyo no ono ma no wa fidie no so de ama simple kra na watu ojato ende hu de wura no pa wo mu kutaye mu dendendenden na ye de Ghana today no ebre wo na mame kan for her special local food send from mame pacho enye aduane a wobedi awie na ebesa bodondo wo yam ama wasade na nka wa ni krampo no a nanka eye Hajia special local food send kan cho se wopefufuo ene enkwan kama de so for mo na epai se ye nkate kwan abekwan ope ebia katekonto light soup ana se bia ne wope bia no ne nyina ebi ewo ho abetie nso etuatua wope banku ene ho akade ne nyina nso ebi wo ho na emo assault ne nyina sa wope fried rice ana se bia jollof rice wope plain one no with stew ana se soup ne nyina nso no wonsa ebeka bi na kira kwan mpacho woni akire hacho ha ya atomic kwan no so na wonsa beka no oben transition home ho abomoden oye orders ni bi ntino betimi afre number ya mede tudwai na watimi a oda wonso aduane a wope anopa no nwotwe na kyese wonom aye krado begina mu akwapem se nwumre na nwotwe ebepa mu bomoden na gi aba no 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 0594
797215 na hajia etime ajewo so no si social media handles ni nyina da say ye Facebook, TikTok, X ana se bia ne awo bia mpacho betimi afa ho na order aduano na hajia mo etime edibi abrewe na hajia se enkancho no pefo wo yam kom nyina da ene wabusua de nyina da ebeto no so be mo aduane pa ya obedi na wanya nkwatenten ene ono nso ka na se de aduane pa na wanya kwatenten ai na ansani ebeko no me the special happy birthday Emma Danny series CEO Emma Danny series ono na nemfonyi ni eda ho no first na me kan series o say series enti oje ho ana akobro so enti Danny series CEO on eda ho no ene ye ne birthday enti Danny baby awo bia ye wo show happy birthday wonya mi sure no onye wo kese na onye wo kama wo series no me wo apam wo manum wo ha na Oheneyere nso obi wo ha sesa series ni bibra me mre bi obra me nkra books bebre ma me de mankwa de e chiro ni de reading nyina enti mpacho sompa me mano omuhia bi enti na wudi birthday de me fa opportunity so me kura na me re ya afi na me de akai wo se me wish you happy birthday wo sompa 106.5 FM akra no ye won kwada bebre wo ha me news editor na no ketua bi ababa wa no ohia ne book no akenkan enti no na wo de ya fa ngoma ni bibre nkwada ne bi wo 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years ekosi 10 years ni ade na ade abana o makenkan ti ye de happy birthday ma CEO Emma Danny series Danny baby awo bia happy birthday from ko de free Sompa 106.5 FM akra ene de ma nyame hra opi enti Oheneyere kakra mo so bode beso so na afi ya sorry so na yeko details kakra ya chia jano mu nyina me chia jano mu nyina Nyankopon koso ama nkwatenten ya ahoden wo munye wo chefa na wo munsem nso nyedu no mboto munyedu be ma de wote wona se wo nsem wabasem nyedu na usisi munso nye den na boto no muso nye den na se wa amakora nke ye nti na end point ya wo ho ma me eto da bi nso na se oboto mu odu na sisi ni mu nye den ni nyina no so ya asem na se be ma bi ehia ni mienu nyina wa so wo abasem yedu enti ese na ni botom nyame hira be ma bi adwuma so na nyame ma be ma bi ampom den sisi ni mu nye den e ma yare bia ma ya pomodin na ya wa abasem no ese be ya betime de akata wabusua na se be ma ni sika wo fie na ni sisi mu nso ye kama na se nyame ehira no na basam nso eden because be ma bi wo ho a sika wo fie nso no mfa nhwe fie ni timo onkra na busua fie kura praye timo fom nyame nhira mema nyina ne me papa apostle Franco say Victory Charismatic Chapel ye no ewo kwada so estate police depot no echi wo pe wone sofo imane asofo ni nyina asofo Eric no mo makanya rade nkoso a enhiro mo no mo enye wo mo kese emfamane eja usum ye chia wo mo pa nyame enka wo mo nyina ho apam nyame wo nhira wo mo na o de ama asofo e ma me so mfa ma asofo no bi sofo apia Gilbert na fe sofo John nkum ma me mfa ma ni we de mama officially say officially Abroatia officially Apam Dadaa ne yere Apam Dadaa ene ne yere enra mo besra me wa sorry Tesano Baptist Church o be Father's Day ho they say omo ye ma sorry ba me bo wo mosu e wo Tesano Baptist Church enti o ma be ka me ho they say wo ye enti shalom Enia shalom. It's all a baptism. It's because of shalom. I was here. Shalom. Yeah, nia shalom. And then also, and no na. Hey, I the ability any bia. Nia shalom. Auntie, shalom me here. No credit. Auntie, yamo akwaba. Ni abo watna se 19 team. E wotesa no asafo mu. Na nyame nhyiraw. Na da bia mfa nkola na mra sori metie nyame asem. Won say yenso ye Bible believing church. The Protestant Bible no. The 66 books of the Bible no. Eno ne church ne kama. Enti nyame ya domo a
kwasi de besan hia yes so ba second service nso fine first service you want me ma because first service started 7:30 okay and enu time unware nkra 5 no me no be late it would be second service na 9:30 no okay 9:30 na de because na bibia so cry akan no so cry akan na se me de wa ba beka translation no team no ye se me kan sorry me interpretation and me do beka interpretation team no na wa be bo na yes sorry so full preach ya na ye di coach o ka brofo a na yes ye di coach when Jesus saw the multitude nti bra yesu hu dom no o ka asem no o ka asempa no na yes bibia ye fine apam Masoreba, you are welcome. Thank you, mama. Atie fonti aha na ye di sie. Etie for aha na de Ghana today Jumedie no esie. Ye de Sompa Rhapsody was na Sompa Rhapsody special edition. Aye de mama. Mene Apam Dadaa no Oheneyere Baba betena se wo Sompa Rhapsody so. Ene nkoma ye baba bedie no. Eye DNA na aba no a ye koye DNA a na ekwakopiem se odatelam tedie ne bi ato. It is a odatelam tedie ne bi ato a nkoma no ne ye baba bedie. Eti na tie bi o enkomo emu do pa e se no na eye Father's Day ejanom da ade ba ko a etete ejanom no ene ebedi hu nkoma no pe se woni oba wo nkwada num na ya ka che se nkwada num ne nyina mu ba kokoro anya wo dia ana se woni oba wo nkwada miensa yes first born na nya wo dia ba de etosum ye ni etosum yensa na de ye wo dia etore bi so yes first one na ye wo dia ba last one na nya wo dia Atiefo ene Father's Day. Ejanom yebedi ehun komo wate. Me eja na tete me. Me papa opanyina Antonio Wusu banahene. Baby ya wo obi anyame fa wonsie wo. Onfa wo kransie wate. Eti me ye ejaba. Me ye ejaba efise me papa na tete me bema na tete me. Na wotichi me niama bebre. Ochira me niama bebre wani da hom. Etienne ye ba bedi mema ho nkomo ene ma tete mema ekwan ma ye befa so aboa mema eti men frɛ me ka sɛ na da bia na mo ka ma kwa no tum ye hwe kwan ye befa so a ema ye betimi aboa mema efise nyankopɔ bo ye se ye meboa mema eno nkyɛ sɛ ye bota ye nyina no bebre ka ho bata no nso ka ho sɛ meti radio so ye adwuma ba me san so ye boafo mini mi kura kwasi Aboagye Joseph ya wo nkoda anum entafo nyina tuatua eti sɛ de apama wum num no mesoma wunum enti minim kunu so ya ware brumfu aduo no more than 20 years enti me ne be ma atena dan ba ko for more than 20 years de a anya bia minim de ehia mema ne de ha mema kakra ana me boa sɛ metimi ne be ma ba ko atena edan ba kum for 20 years ene na wo nkwada numu a anya bia ena bema nso na tete me papa fa me na misua